Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Parintay, apaya ka na yun nga giinom dagiti tanaw. Kung saan ka diya, bawal ta ginom no alas 8 ni tirabe Anya ko ba ti parikot mo kat saan mo't asi katigumat gatang iti isyat da para. Makita nga min kit. Awan mararamidan da atanaw. Tadi da pa agrunda. Naku, nabulan asino kan akalala. Inga na. Ay na pare. Ibagbagak lang, ti mapalpaliw ka. Sige ka. Si kantumot lang, ti madaksan. No di mo bagbagaan, dagiti tanod ba? Nalabsak ni Kwaraw, kung dagiti tanod na, nga giinaw, marikwa na. Ay, nakiinom ka kumama nga roden na? Ay isa, diyak kayat. Taamok asaan anasaya at ti arak iti salonat. No sa dino nga tersena ti paggatgatangan da. Ginatang da dito tersenak. Apay aya. Ti amok mare. Kat saan na mabaling nga aglakaw iti arak no rabe Sandalakit amamuan. Ay mare. Dakis dayta nga aramidem. Kagawad kapay mo't nga raw. Si kapay kagawad ti mangtubngar iti ordinansa ti barangay. Papanapto yan. Nalpas ko aminan dagiti trabahok dito'y balay, badaw. Nakaluto kan? Una, nakaluto akon, nakasakdo akon, nakakaraid akon, nakainawak pa yan. Nakainaw kan? Wen, nanganakon, mangan kan tumuteng. Papanamaya? Ay kat mapanak mo't makiis-istorya. Anya ko mati maganap mo iti panakis-istorya maya. Makadakas ka pa iti pada mataaw. Kaguray ka man ba daw? Makagkadlawa ko na. Tapay. Kaskala na kasaysaya at ataong agsasaw. Kit, nasaya atak mo ta talaga. Saan mo? Nagbaliw akaw tuyang. Amom, no niya teramidag itan, dito'y barangay taya. Anya? Siya, timang sipot, iti dakas nga aramay, tiya sinuman. Nang runa dagiti, butos tayong opisyal. Chay, galing ka. Patawal dagiti aso. Baya magtawal da. Ang ano da, tatakaw. Hindi baya magtakaw da. Nabarak tanto mo ngamin. Chay, saan ka maturog? Dayta, ti pagatang mo aso ka. Ay, apay apumanaw ka adagos nga ay. Ada papanak. Ay, dito'y kapaylaan. Taapay. Ay, bilangag pa, ay, dahito inted mo abarya. Diskumpiyado kalauday mo duma. Ay, katuwan tanamin anaw akinupitan na, inteng. Bilangan mo na. Inikan ka, iti sangagasot. Imbaon ka, agumatang iti suka. Sagmamanaw jay suka, 10 pisos. Katibarya nga insoblem. Daytoy laan. Dayta lang nga talaga. Ha? 5 pisos ti barya jay sa nga gasot a kwarta. Ay, nakon. Ay, saan ka pa yapumanaw? Di mo guyudan ti bato ka. Mapisang. Ayan na, jay na dumaabarya. Awan nga rodin. Ay, apay nga awanan, inananam. Imbulsaman niya. Ay, nadiskumpiyado ka talaga. Mabitay. Dayta. 10 pisos. Ay, kurang lata. Ay, itad mo amin abarya. Wala. Saan ka pa makapitan mo't apulos? Ado pa'y tinaskan agatangak tapno amom, intay. Ay, mahilig ka talagang agkupit. Mare, makadlawak man. Si Kamoy, tila man madlaw mau. Saan kan samutan nga agyut-duty iji barangay haul? Ay, naminsan lang, matasaan na ka nag-duty. Di kan aglibak, maray. Managsipsiputak ka. Kahit, da kami latanting kasipsiputan. Amin kayo nga opisyal. Nang runa ni Kapitan. Anya? Nay, ada kamat gayam dito'y balay, kwarog. Unanday,
Nagsakit ti ulaw. Ay, ammo ko no apay. Nagiinom kayo manan idirabe kadagiti tanod mo anya. Unanday. Kaya't naasawan. Saan kayo anagronda? Unanday. Ay, anya ngayon ti mapasamak dito yung barangay tayo. No awan mo't gayam tanod nga agronronda. Awan mo tindag tatakaw? Saan laang mo't adagiti agtatakaw tinaskan abantayan nyo Rumbang arina beay nga agronda kayo. Gawad, arakman. Hey, nagadutag katang ita. Nakayat naglakaw. Aguray ka kwarog daunag pa nagitag katang iti ka sa bulan ta. Amangan mo't no maibusan ako niti arak. Ay na, dutila ko nga arak. Saan ka madanagan? Ay, ado tilakaw kagawad. Kano siya klaing taglaklako itarak diti kamildatan, tabawal ka nga round. Ay, nasayat may, tapno at paggatangan may. Mabutang nagititad dumang aglakaw, tabawal. Mabalin lata, takagawad ka man. Ay ka, what Agiinom kayo manay. May gamit, makiinuman na, tatabadaw. Ado ba'y tinabatay? At dabay pulutan na banyas. Ano ba yung agpesaw? Tataba daw. Umay mo matramanan da ito'y pulutan na tatabadaw. Saan kayo man na makapagronda no kasta? Kwaraw. Nasapa pa'y mate. Awanan ti mapasamak dito'y barangay. No kasta kayo at anaw. Puro kayo arak. Awanan ti serbiyaw. Egdeng, umay ka man ditoy. Nakmanin ang mapangumatangin. Ay saan? Di mo mat ngamin isubli ti barya. Kupitom manad. Basit lang ti kupitin. Ay, kupit ka kupit. Jay kwartak ijay bulsa ti daster ko. Ha, awan manad. Pabasulin nakmanin. Sino kumapay nga iti sabali amang ala? Nadama po kaw akwarta. Siyak taking basal. Siyak aman. Ado, tinakitak akwarta iti pitakam. Na takinitam manin. Nakawara magayam. Di mo pa'y ammo nga itarimaan. Nangalaam nga rod kadagijay akwarta. Honoraryum ko Ay, inteng. Saan akas jay kaado ti honoraryum mo? Adaw jay nakitak akwarta iti pitakam. Basol mo ta apay alino katam. Ita, agugat-ungat ka, edi nakitam. Damdamagak laeng. No sa dino tinangalaam kadagijay. Ay badaw, saan matgaya man nagdyut-dyuti ni Marikwa ng iji barangay hall? Talaga, mate. Awanan ti kagawad ngagjut-jutay. Agraman day ta inting bating-ting. Saan matan ngagjut-jutay? Ay, awanan dagitoy nga opisyal tayaw. Sandan ngagtrab-trabahaw. Nimot ko araw, kandagiti tanod na. Agiinom dalatan arinabi ay. Sandan nga grunrunda. Isumit lagayam nga aduman na inti mataktakawan. Kat day tamod nga inting bating-ting. Jaklam mo, no nyater aramidan na. Busy mo't siguro Talaga ki di asadot day ta kapitan. Kapitan, andaman la damagay. Anya day ta kagawan. Adda ka no kwarta nga imbate ni treasurer dito yung drawer na. Ekit Sublian na, awang matan. biro kanyo Si kalaang matanda dito yung nagti barangay hall. Ito pagsuspitsaan dak samutan. Saan mat, kapitan? Agdamdamag aklaang. Ay awan tinal alak akwarta. Adda aya. Nay, agtinagmatan dita bulsam dagiti nagadwa kwarta, kapitan. Ay, kwa? Ada abot na ti bulsak. Nay. Ala, agtitinagdan. Saan ka nga agpidot maray? Siya lang ti agpidot mga numaksayam. Sobra ka mga agsasao, kapitan. Nay, ala, ado talaga tagtinag dita bulsam. Diyos ko. Imbulsan sama ni Kapitan de Pundo ti barangay tayo. Anya? Nakita ka nagtinag ije bulsana ti adu akwarta. Ay, kunakon kay. Ay na, nagadumot akwarta day jayan.
Siguro akat pundo jerang tay asaan amal malpas. Day tamang nga ron ti atap ko. Ay, anyan ti mapaspasamak dito barangay tayo. Apay nga ron na kita nakitikas tangay. Sika, kagawad ka. Angam, aglaklako kalata iti arak, oray bawal. San ka pa nga agjut-jute, ije barangay ham. Taday tala aglaklakaw ter aramidam. Ado nga ron ti gumatang. Nibad ko araw, sandan nga agron-ronda kadagiti tanod na. Taday tala agin inom ter aramidam da. Saan mga minabagbagaan ni Kapitan? Taday ta kapitan. Agkup-kupit ter aramidam na. Ay na, day talag sipsipot mo tamuyaw. Dua kayo kani kapadong. Katuan may sipsiputan mi amin agaraw yaw, maray. Kunakon ka. Kontrabida kayo talaga. Mabalin ayamat nga awan kontrabida dito'y barangay tayaw. Awanen ati mang dilaw kadagiti madi nga aramid yaw. No awan kami a kontrabida. Nagado tagreklamo di barangay hon. Puro natakawan. Kasanaw asaan ang matakawan dagiti kabaranggayan tayo. Kat saan mo tang agron-ronda dagiti tanod mo? Apay asaan? Saan mo nga amaw? Asaan dan nga agron-ronda? Chip tanod ti ka anak. Agtalakak iter aramidin na. Saan na nga ron nga aramidin ti trabaho na? Agin inom ti aramidin da. What? Ay, agbalaw kan inteng. Ay, sipsiputan da kayo man anda pari badong kan marituyang. Kontrabida at talaga na kita. Apay nga kuti-kuti mananday tagong kan lapayag mo ang kay. Kapot ang makaung-ungan ta. Kunakon kay. Tanda abwak asaan kayo nga agron-ronda. Ha? Agin inom lang tiyan aramidin niya. Saan mo ta kanayaw? Iso nga do tagreklamo abatang takawan. Ado aya. Ay agronda kayo. Itan? Ketnual daw ita. Inton rabi ay. Manipod inton pigan. Diyan kayat. Nga danto pa'y umay agreklamaw. Ay natakawan na. Walang kay. Agrunda kami. Anya tigatanga, maray. Saan ka di arumbang anak ka duty ka ije barangay hol ita, maray? Anya itaya. Martes. Bay amon day ta duty. Isunto malasan malang ag-duty ni Kapitan. Saan aya? Kawan, agpapada kami amin na saan nga ag-duty. Ag-duty tayo amin ita, maray. Ha? Apay nakiktot ka. Manipod ita. Ag-duty tayo aminan. Uray si kamot kapitan. Isumot. Ipakitam asikati pagwadan dito'y barangay. Isumot. Sumaruno aktaw. Umayak to ag-duty, Kapitan. Isublimot nga ron aji imbulsam apundo ti barangay, kapitan. Anda ayamot imbulbulsak. Ay, nakita, Kapitan. Nagragrag di tabulsam ti adwa kwarta. Daa. No talaga nasaya at kapitan. Isublim amin at kinupkupit mo. Ha? Wamot ngagpaiso, Kapitan. Sige. Isublik. Ultimo 5 adulaeng kahit isublik. Mayat gayam tadadamari tuyang kan kabadong ang kontrabida. Ha? Masirip da amin akalukwan dagiti opisyal. Ay, kapitan! Saan ka nga garamid iti kalukwan? Tapno agtalinaet, di pa nagtalak dagiti kabaranggayam kan ka. Ala, sige! Dadan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Vicky Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Kapitan Inteng. Nadagsan. Ay, aduman ang dagiti nagata ko abad-badaw kas kada sapatos. Ay, anya ka di man ang dagitain sangput mo, Inteng. Nagdakkel asupot tinakaikargaan na. Badaw, kas kada sapatos ko Naragsakak no makagata nga kadagiti barong arwatag dungaw. Kat no nagadupay lang dagiti arwatem, asaan mo mutlaang ang maus-usar, ita, gimatang kamanan. Pakaragsakak nga ron. Ay, nalabos kang agas-gastos iti saan mo mut akasapulan. Ala, ikanak nga ron mut iti kwartam. Tamapanak aggatang kadagiti masapsapul ta dito balay. Ay awad ang kwartak. Papanak tula umutangan ejitersina ni kagawad ko anang. Uray bayadak tumutlaang. Makitam dayta, Inteng. Naibusan ti kwartam. Ngem awan mo't nagatang mo kadagiti masapsapul ta dito'y balay. Ay, basta siya ti makaamo ang mapanaggatang kadagiti abasto dito'y balay dungaw. Don't worry. Gumatangak man, Maray. Anyat gatangam, Maray. Kanapa nagsapa ka? Gumatangak iti sabon a paglaba. Siyampaw ken sabon a nabanglaw. Aglabaak itan taapagisunto inton rabi ay. Ay, kawan mabibi ita mamagaan tanapig sa tiinit ita. Ay, kaya Maray. Amangan no kayat mo ti sumurot kanyak inton rabi ay. Sa dinaw, kanapa arabi ay. Mapantamot padasan atay kunadaan nightlife. Kakaiso na nga awan ni Badong ita. Nagbakasyon iti lugar da. Iso apadasan taman mo tapno ammo tati sarsaritaan ta. Anya, awan laang ni kabadong mapankan kadagita. Padasik laang mo. Ay, pasensya kan, Maray. Ngamjak masangaw tanay ado ti trabaho. Okay laang, Maray. Pinadas ka laang nga awisun, tabarang kayat mo ti sumurot. Sige, iyag mo nga rodan tay gat-gatangag tamapan ako. Sige nga rod, mabitlaan. Kagawad. Yuhu! Nay, adak lang nga rod dito'y sangwananan, kapitan. Ay, gumatangak man. Gumatang wano umutang. Ay, umutangak gayam. Ay medyo dakkelan ti listaam dito'y. Di kagda nagtagbadak inton katapusan. Hanggang kastaman ti imbagam idinapan na bulanan. Ay, promise! Agbayadak at talagan inton katapusan. Sige nga raw. Hanggang pang-aasim, kapitan agbayad kan taon. Nagatumanan na kiti kinatgatang mo abad-bato, close friend. Apay, nausar mo ka di amin, nagiti ginatang mo kanyak, idinapan alawas. San ba'y matkit day, close friend? Ngam kayat ko lang ti gumatang manankan ka, tapno makalako ka. Kasta ka day? Agyaman angarot no kasta, close friend? Gumatang kantuman nga ruden akadagiti lako, inton bigat. Ha? Suki mo talaga ni Violet apaggatgatangan na, check. Apay no tipay la ko makasapulam ti gatangan. Masapul ko lang dagitaw, usay. Di na kontraan. Gapot na pakaragsakak da ito yung araramida. Uray, tawan mo't sa bali abisyo. Umayak man makiistoryakan ka, marikwanang. Ay, katwan na, Maray. Agtugaw kalat taditan. Agsarsarita ta. Kabayatan ti panaglakaw. Awan pa'y makidi umayag gumatang Mapanak kumadita balay da marituyang. Ang nakarikap mbay. Awan samot ni marituyang iti balay da ita. Anda, ngamat maturog day jay. Da sigurado na puyatan. Anya, apay kumaamapuyatan kat awan mo't ar-aramidon na. Nangro na ita, taawan ni pari ba daw? Napan ka no nag-nightlife. Anya,
Ay, unayan ni Marituyang. Ay, awan lang ni Pari Badong. Kuompormimutan ti mapampanunot na nga aramidan. Wan nga rod Sapay umaynak pa'y awisan no kwa. Ay, Anday, nimbagabigat yaw. Kagawad. Kastamot kan ka, Kwaro. Kagawad. Pautangan nakpay man iti basita sardinas. Kan may sangay itlawg. Mabisinak nga minang. Anya! Ay na, agpada kay lakan ni Kapitan nga aguutang matan. Alaka din agbayad ak tumot lang. Mabit lang nga raw. Ang ampang nga asiyo atag bayad kayon taon. Tanay awan igatang ko ni tilakok. Addan kada kayo kan ni Kapitan ti kapital ko. Agyaman na kagawad. Sige, agbayad ak tao. Maribanang, pasensya kan naibagakla ang tikas jay. Saan mutin nga agbaybayad da Kapitan kan Kwarog. Noon niya launa ti paggasgastusan da. Ay, kinapudno na, Maray. Masursurunak matan. Ngamin, imutan nakmatan ni Inteng. Awan pa yun maigatang itimakan. Iso ang mababainak nga umay umut-utang dito tersenam. Gapaw tamok nga adon ti utang mikan ka. Nimot Kapitan ti may imutang. Angam sa apay la kumaatag bayad dan tumatan. Awan ngagpayson ti igatang ko itilakok, Maray. Bayam, Maray. Kasaritak to ni Inteng may papan itirayta. Ay, hagyaman ak, Maray Sige man nga ron. Tulungan na ka makisarita kadakwada. Kanyamot tintikas to'y. Sardinas ti masida. Awan pa'y sa bali may. Ay, kat aganus ka, Inteng. Taing gatang mumut amin ti kwartam kadag iti bambanag asaan mumut akasapulan. Kanyamot tintikas to'y abyan. Ay, alakit din, mangan kan. Gaputa ultimo to'y sardinas kat inutang ko pa'y. Aganus ka, gaputa kastoy mad ti kayat mo. Pautangan nakman iti kwarta manggal. Apay ko umutang ka. At kalalayo iti honorarium yung iti nabinsan. Naibos nga rudan. Sa payawan nagatang ko nga basto kay balay. Nangigatagam ngamin iti kwarta. Badbadaw, kas kada pantalon ka. Mabainak pa ikit din kinikagawad ko anang. Nagdakalin ti utang ko kan ko ana. Nagbayad ka ngamin din Mabay, nagbayad ka ni ti utang mau. Ay, saan pa nga Aw. Ay, dakalin ti utang ko kan ko na. Ay, naimpaglakit din taban nakaawat ni kagawad. Ay, Kat, gaputaman nakaawat jay tao. Abusun nyo mutan. Ay, gastador kayo ngagpadpada. Uray awanin maigatang yu iti makan. Basta ada igatang yu kadag iti kumporm medita. Sige latta. Ay, Ingkay ilambungan dagiti ginatgatang yu abadbadaw. Kas kada pantalon. Taiso ti kanan nyo. Ay, di ka kadi agong ungot. Gaman kit di umutang iti kape kan tinapay iti store ni kagawad ko anak. Anya. Ay, mabainak amapan, Inteng. Sikan no kayat mo. Ay, di kay lagbain ka dagitang aramidan nyo. Ha? makaungatan yan tayang kail. Ay talaga ang makaungetak. Agong ungetak pa yan na talaga. Ha? No saan kayong agbalew? Ikamat ko kada kayong agpadpada ti balunat ka. Ay na, Kapitan. Tulungan na kuma. Ay, dinukot na ti wallet ko. Igay disco house idirabe ay. Wanan ti ornong beken ne badong ka. Ay, sigurado ako ungat nakday jay numamuan na. Apay asyak iti pagpatulungan. Kakadag iti pulis Yung gamin tinapanulot mo ta napantanak ikaw. Kaya't ko lang ba't apadasan. Yung madumot gayam ti agdudukot ijay. Ultimo silpon ka, awanan.
Tulungan na ka diya, kapitan. Ay, saan asak ti pagpatulungan maipapan iti dayta? Kaputa saan ba't adito'y barangay tayo? Ti nakapukawan ti walit kan cellphone mo. Ay, anya matan. Anya nga iti aramidal. Awanan na pulos kwarta. Agnakam kamot nga tan, maray. Saan nga bin basta-basta ti mapmapan kadagiti kakasta alugan? Nagruna, no agmay-may saka. Enteng, ikanak man iti igatang ko iti shampoo. Uray shampoo lang ti gatang. Ikanak kun Ay, awag kwartak. Uray saan ka pa lang agsiyam-siyam. Dungaw. Anya, ay nangipanamanan iti kwartam. Saan kamutan anapan naggatang karag iti wagwag alako ni Violet? Ay, basta naibusan ti kwartak. Ay, sige tarumwarak pa. Na, papanamanan. Mapanak ti barangay hall. Na, katno Sabado ita. Ay. Saan na mabalinti kastungar aramidan din teng? Ha, agalwad kanyak. Numamwak nga da sa baling aramidan na. Naimbag abigat yun, nana. Diti ka diti balay ni Kapitan Indeng. Ay, wen, balasang ko. Sumrak ka Agyaman na, nana. Ala, agtugaw ka. Anya ayati masapul mo kan ni Indeng. Umayak ko magsingir. Anya ti singiram kan kwa na, basang. Dagiti inututang na abang banglo, lotion, sabon, kanda dumapay. Na, awan mo ti makitkitak akakastangan aramatan na. Ay, sa dino nga'y tinangipanan na. Kunana mo't a koleksyon na dagay jay, nana. Isa na labit, at dalangit yung nagtikabinet na. Ay, una yan. Kwa, awan ita ni Inteng. Agsublikan tulagan, itun bigat. Ay, kastaya, nana. Sige nga ron, agpakada akon. Agsubliak ton. Isublat ko man ni Kwaro kasingiran. Sige, balasang ko. Ay, nagpadaan da nga agulitag. Agaluwad ka kanyak, Inteng. Agawid kan tulang dito'y balay, Napayan nakapanimid kayo dito'y barangay ha, walang kail. Diyak matin na puputan ngay madugaya man ti utak ka. Kasano ngayon na mabayadak dagijay? Agpadatanggal. Ang mga nuagdarom dagiti nakautangan ta. Ay sos, paano ngay day ta? Kapitanak pa'y magngaraw na. Nakababay no maamuan da nga ado ti utak ka. Basol mo da ito yung kail. Apa basol ko? Kaputa tinulat ko dagiti nararamid mau. Di mo ayam mau. Ang nakautangak amin nun ang nakautangam. Anak ngamin nun makabayad akbat lang. Pagarup ko no basit pa lang ti utang kao. Ngamdakal mo't kaya man. Ay, oras siyak nga. Mabutang nga gagawid kaputa amo. Agur-ura ti balunat niyan, Tim. Ay, panawan ka nga ro dito ang kail. Ang mga nusurutan na kaniyantay, may raman akpay. Nasaya at tanagkawid kamutlangan, Inteng. Ala, umay kataag sarita tayo kinalapan. Pangasip at din akong kaungat dungaw. Ikarik, kasaritak dagiti nakautangak tayo inutak abayadan dagiti utang ka. Nang runa ti utang ko kani kagawad ko, anang. Rombang laeng! Di ka lagbain. Apay, kayat mo ti maibabain, gapo iti kinagastador kan kinaado ti utang mo? Ha? Kwa, saan adungaw? Isungarod ngagbalbali mo kung. Diyak kayat ti maibabain. Ay na, Kapitan Ken Kwarog. Saan ngamin anasayaat? Ano anya laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwartayo? Agamiris kayo matnganin.
Ala sige! Ditan tinaggibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Daitan, tay sardinas, maray. Kulak kaya may salaang alata sardinas ti gatangag. Mano aya jim bagam? May sa karton. Na, nagadumot din? May sa karton abasik, kan may sa karton adakkel. Apay agumulpi kay ti sardinas. Mano ti bayad da kita, maray? Na, nagadumot na kwartamon, maray. Malakwinta umkit din tayawid kaun. Ha, kwartalaan, adua. Na, kaslamat awan magatangan iti kastangar aramidem. Ay na, maray, damag ko ngamin nga isikyaw. Narigatan ti maawanan iti abastaw. Kinatang mo amin da ito'y dua karton na sardinas. Tuyang. Naa, apay akas taunay ti sidaw mo. Nagadaon. Anan mo mga dagitag? Ikat sidaw ta. Pag sidain nak iti sardinas, iti manungal daw? Makatawon. Anya. Di mo ayaan mo nga isikyo tayo manan. Iso anang gulpi akong iti sardinas. Wina, anong nagadun ngay? Oh. Dua karton. Reklamo ka la, reklamo. Ala, bagatam kiteng. Di ka kat agyaman, taing gatangan ka iti abastom asidaang. Di ka pa'y maibaon mo. Nagsadot ka. Sino ti pagpupuduta man tay? Nay, napananan ni Uncle Mau. Pimanawan nasabat ko dita agdan. Bimabay tay. Ngimatwak may. Ay, pinanawan nakgaya mo tayo dyan nga Uncle Mau. Apay nga minayaan tay. Ibabaon ko ang mapangumatang iti Teresena ni Marikwanang. Ang di nakit din kayat. Nagasidag mo't deta tersina ni kagawad ko anang. Katwan. Ala, siya kunti baon mau. Sige man langan, kwarog. Anyaya ti gatangak. Ingka gumatang iti sardinas. Anya pay. Day talaang, tawan kwartak. Sige antay. Alam di paggatang mo itirabaw ti lamisaan. Unantay. Nay, anyat sirsiripom diti tersena kwaraw. Kaslawan mo't la ako masardinas kagawad. Talagang awanan. Inibos ni Marituyang. Sa pagpagatang ni antik iti sardinas. Ay, awan na. Mapangkan iti sa bali nga store. Nagadayo mo't iti sa bali nga star. Ay, jakman amo no apay aginulpi ni Marituyang. Sige. Ibagaklatan kini antay. Sige. Naibus tilakok, kunam. Naibus ka no tilako ni kagawad ko anang sardinas antay. Anya, naibos adagaws. Nagadula iti kalman Ginulpi ka no ni Nana Tuyang.
Pahingay, aginulpi na. Di na ka di amaw nga ado ti agkasapulan iti sardinas dito barangay tayaw. Sa nasakti ung tamaan, tay. Hay, nasken amaamuan ni uncle mo daytoy. Apay akas to tiraman tin lutom. Dungaw. Apay, anya tiraman na, aya. Ngay awan tiram-raman na. Hay. Asinaw ti mangi palawag, no apay nga awan raman na daytoy si daon ita. Siya kan, tay. Kas kala ag-recite akwarag. Taintayag mo pa iti imam. Amok gayam ti sungbat ti saludsud mo. Sige nga rod, kwarog. Ipalawag mo. Nga main, naibus ti sardinas alako ni kagawad ko anang. Taginulpi ni nanatuyang. Sardinas layat ti mabalin agatangan. Ngay laok iti sidan. Siyak manan ti sumungbat, angkal. Amok ti sungbat na. Sige, sikan ti mangi palawag, kwarog. Ti sungbat day diya sa ludsud mo, kat kastaoy. Awan kwarta ni antay. Sardinas lang ti kabalan na agatangan. Agure ka. Anya jay ko nam kwarog. Asino tinanggulpi itila ko a sardinas ni kagawad ko nang? Ibagam, kwarog. Ninanatuyang, angkal. Itaman pa. Numabalain, saan ko maagulpian ni Marituyang ti sardinas alako ni Marikwanang? Bayan yun. Damagag to no apay. Rumbang laang. Tanay, awanin ti mabati agatangan tayo. Itimplanak iti ka pa, kwarog ka nakan. Unang kail. Agkapiaklangan. Awan ganas ko amangan. Kunak man numay sa lakape kan asukar ti gatanga maray. Gatangag amin alakom akape kan asukar. Nagadumot tay? Sige kitdain. Kwintaam amin ng numanaw. Awan mabatin ano gatanga amin nun. Mano ti bayadak. Enroll mo mo day ta nagadwa kwarta maun. Mano kunak, tabayadak adagusan. Mabitla nga raw ta kwintaak. Darasam. Pagpagatang ni uncle ko iti kape ka na sukar, kagawad. Anya ngay titid ka kat naibus matan tilakok akape ka na sukar. Naibus manay? Wen, kwarog. Ginulpe ni Marituyang. Di ba ikat sana na makakape ni uncle ka, Ay, jak man amo no ape agumulgulpe ni Marituyang. Naibus ka no tilako ni kagawad ko ng akape ka na sukar, uncle. Nangag mo inteng, naibos aminan. Uradya ka basitat? Nawanang ka. Ni manan Marituyang tinanggulpe. Wan ka na, wantay. Ay, basapol nga agaksyon kan, inteng. Madinti kasto ang mapaspasamak. Gapo, taado ti kwartada. Gulpien namat aminan alako. Ay, madimot ati kasta. Kaslamit din paggroceryan, dahito'y balay, tuyan. Bayam kadilaan. Nagado ti bastutan. Ay, tapno saan ta mabisinan iti panawon ti isikyaw. Nawatam. Nakangagam nga ag-isikyo tayo manay. Dagiti kukumarek iti abagatan. Dagiti pada machismusa. Sino kumapay nga iti sabali apakaamwa kadagita damag. Mamati ka may kadagita ibagbagada. Apay kit din nasaan, katda kami tagkakadwa. Ay, agoray ka ba daw? Anya nga tapay ti kurang da ito abastuta. Ayos taon, di mo na yunan pa'y. Ay, amu kung ti kurang na. Inak gumulpi jay tirsina ni Marikwanang. Saan ko mabalin nga ilako amin kan kato'y bagas halakok, Marituyang? Apay asaan kat bayadak mag... manaw. Ay uray kigtutan nakditado a kwartam. Saan ka latalakwan? Ibagam laeng numanaw. Di oray mamlayatan nakditay ti danaw kas ka nasipat. May sakilo laang titad kaw. Anya! No kayat mo, ingkagreklamo kan ni Kapitan. Talaga mapanak. Ibagak nga irikop nan to'y tersinam. Imbagmat maray, tada pa'y lakom abagas. Tanay, ado ti umay gumatang. Wen, Maribanang. Danda ni gulpian ni Marituyang. Gulpian namanan?
Huwag nga raw, gatangan namat aminan, ang amjak intad. Imbaga kamay sa akilolat alaan na. Ay, nagadulang nga rudan ti ginulpi na. Huwag nga raw, Apay ka nung amin aya agumulgulpe ni Marituyang itilakong. Awanan ti katangan mi a sardinas, kape ka na sukar, taginulping matan na natuyang. Agong unget ka, kwaraw. Talagang agong ungatak. Dandani pati bagas kat gulpiam. Na, apay ngay, agumura ka kanyak. Anya ngamin ti pagkaskas tama ya. Ag-ECQ tayo nga raw. Nagkuna. Siya. Nagararamid ka iti istorya. Ay nasa anak nga aramid iti istorya, kwaraw. Piknis na ita. Awan mo ti imbagada nga isik yaw. Kano nagado ti mangibagbaga? Asino dagita nagadaw? Dagiti ko kumaray. Nagaduda. Aw, kayat mau tasagay saag? Sanang tamok matlaang asan apod mo ti bagbaga dagita ako kumarain. Ay nasan ka ngagsao iti kasta, kwaraw. Taisuda ti kakadwak iti biga. Aldaw, malam, kan rabay. Basta. Saan yung nga ibusan dagiti lako ni nanakwanang? Tapno at damot gatangan may. Isikyaw. Nakadamagan mo't ni Marituyang nga agisikyaw tayo manan. Jakman, amo mare. Awang matimbagbaga ni Kapitan Nakasta. Ay, agar aramid manan ni Marituyang iti istorya. Ne, apay dagita babae, papananda. Na, ay, dito sa matersena, maray. Umay kami gumulpi iti lakong tagawan. Anya? Na, nagado kayon agumulpay. Ibagbaga nga ni nanatuyang nga agisikyo tayo manan. Ay, aguray kayaw, mabitlaang. Ni, apay kagawan. Saan kayo ngagpanik, bayeng? Ha? Awang matibagbagan ni Kapitan nga isikyo. Ay, kastaya, kagawan. Inteng, baga ang mandagiti babae dito yung barangay tayo. Tanay, agpanik baying damutan. Taapay nga agpanik bayang da. Kat no iwarwaras ngamin ni Marituyang nga agisikyo tayo manan. Apay ka nung nga agisikyo kuma. Ay, day tangaro, teing ka ipalawag ka dakwada. Ta sino nga binayat nang ibaga, maisikyaw ti barangay tayo. Ni kanu nga rod Marituyang. Tilalaw-lawatin tayo siya tao. Ingkan, tanay. Agpilit dagiti babae agumulpi iti lako ni Marikwanag. Ay, agtal na kayo! Agdaytan ni Kapitan! Agtal na kayo! Umay ko ibaga kada kayo. Asan arong bang agpanik bayang kayo? Patpatsin da nga minti bagbaga ni Marituyang agisikyo tayo, Kapitan. Awan ti kinapudno day ta. No maisikyo tayo, siyak ti umuna apakaamon nyo. Saan atila konforme a tao? Nangagyo Kan apay nga awan pismas kan pisil diyaw. Awan pa social distancing yo. Talaga maisikyo tayo no saan kayo sumurot kadagiti health protocols. Kaya't yaw, tamultaan da kayaw. Imbis na mapang kayo agloto iti babalayaw, wano tulungan nyo dagiti asawa yo iti trabaho da. Malala, gawin kayo, no diyo kayo ti mamulta. Kita mantuyan. Kita dagiti ginulpe mamakmakan. Hay sus! Kut-kutunanan! Surutan tinagnaan dagiti kutan. Ay sus! Napandan ijay silidta! Kain, Ay, uray dito isalas! ayan nan nga di isikyaw nga ibagbagan. Iso mga minti warwaras dagiti kukumarik adamag. Binutbutang mo dagiti kabaranggayan tayo, tuya. Ay, Angam kita man, kut-kutunanay dagiti ginatgatang mo. Sayang, di kwarta. Inaayaban ka maray, takayat ka akasarita, ha? anya nga iti pagsaritaan ta, Kapitan. Ti warwaras mo, nga gisikyo tayo, kat saan mo't apun no? Apay, Ha! agungat ka kanyak, Kapitan. Apay, madlaw mo? Una, taagpang-pangrem ka mag. Ado nga min tinagbutang itiin warwaras mo apik nyos. Ay nagrigaten ay ati maungtan. Iso adi mon ulitan, tikas jay. Tando ulit.
Nay, Na, anya nga iti mapasamak na ulitak pa'y kapitan. ipabalog ka! Ha? Ay sos. Uray laag parsyak mo tapanang ibagam nga ipabalod na. Naa. Ay, dagiti nasasaya at aba nagtiiwaras mo, Mare. Saan apit nyo, suwan? Wunan, kapitan. Amukton inton maminsan. Suray. Ay, nanatoyang. Liklikam ngamin kagiwaras iti fake news. Taado ti parnuayan na. Butang kan amak kadagiti kabarangaya. Ala sige. Dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Vicky Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Kapitan Inteng. Maray, umayak man makiinistoryakan ka. Sige laang, Mare. Anya nga iti pag-istoryaan ta. Marikwanang, at damad-madlaw mo kan ni Marituyang. Kas kumaitian niya. Kanayon atay silpon na ti dumdumugan na. Uray magmag na, agsilsilpon lata. Ay, wan. Nadlaw ko mo day ta. Nang rugay, iti na pan nakitang dan ni kabadong iti adayo a lugar. Kas tantaramid na. Amangan mo't no. No? No, da sa bala ka chachat na? Naalam, Marikwanang. Marituyang. Ay, si Kagayam dahil tamasabat ko dito'y dalan. Na. Kas na dinak nangag. Ipigpigsak man. Marituyang! Papanam! Si kamot gaya maribanang. Wen, dinak nangag itay. Ken dandani dinak payan mabigbeg, Marituyang. Dahil kamot latan cellphone mo, tidumdumugam. Ay napasensya kan, Maray. At dangamin napatag nga aramidig. Ay sa dino nga iti papanam. Mapanak man agpalaw di tatirsina ni Marikwanang. Na, kunakon kay. Amangan no adda sa bali akachachat na. Napauli magkamagtay, Maray. Awan, Maray. Adala ngamin nalagip ko. Nala, agpatuloyak nga ruday. Anyat gatanga, Marituyang. Agpalodak man, Maray. Agto'y tinamber ka. Kano kalulod mo lang din napalabas alawas? Naibusin Sana balay, tandamot kwartak apagbayad ka. Nay, itaman pa asaan mo nga utangan. Adda nga rod kwartak, Maray. Manaw, tailod mau. Uray regular, 100. Sige, mabitlaan nga raw. Thank you, Maray. Nay, adan. Dahito matibayad ka, Nay. Kasi ino ti tantanawam iti tawa dungaw. Ay, di mo pigsaan ti agsaw. Ni Marituyang tikit kita. Apay ni Marituyang? Kita Kanayon at isilpon na ti dumdumugan na. Uray magmag na, agsilsilpon lata. Ay, wunggag pesaw. Panagkunak, addan sa bali akachachat na. Ano? Nasabat ko pa'y itidalan itay. Mapan kano aglod. Amuminteg,
Nang ruge idinagtrabaho ni Pari Badong iti adayo a lugar. Kastamutan ni Marituyang. Agsardeng ka man dungo. Ay, kasanungay, nupudno ti atap ka. Kasano nga may tusan apod now. Disikatin na kababain. Magbagay yung takawos yung Natuyang. Ay na. Thank you, Usay. May bagay ti sabong-sabungan na bestida yung iti puts ngayon suot yung Thank you again, Usay. Ay na, agpalakpak dagiti lapayag ko anak ang kadagita ngayon bagam. Ay, ungayam, asino nga iti nakapila? Siyak na. Sa dino ti paparan yaw? Itulod nakman nga ro di jay ilay. Adda na patig-apag na. Ada ka din pawit ni Tata Badong akwartayaw? Saan akwarta ti mapan ko alaen? Kan may saan kumutla namnamaen nga dakwarta nga ipawit ni Badong kaw. Adamat sarili akwarta. Ay, aglugar ka nga ro dahil tayo tulod ka na. Ni kadi Marituyang jay nakita ka nakabistida iti sabong-sabungan, alimabas iti tersena, marikwanang. Wen, Maribanang, isu. Ay, sa dino kanumanan, ti papanan na. Jak sinalunsudan, Maray. Agdardaras nga main. Kaslada kasi narak na. Tanaka make-up pay. Aya. Ay, kaslada pa'y nakakarton nga awit na, Maray. Ay, amangan mo't no makitarayon iti sa bali a lalaki. Wino iti lalaki na. Kat bado natin nakiitam ang nakakarton nga imot na. Jak amo Mas dahawak nga ron. Adot kwarta na. Awam mo't trabaho na. Kanayon pa akar ni ti kagatangan na asidala. Ay, amangan mo't no ikikan ti lalaki na iti kwarta. Gumatangak man iti may sasup drink kagawad ko anang. Anya pa'y kwarog. Naitalaang. Sakbay nga laag tingat gatangam. Andaman damagag kwarog. Aw, anya dahi ta. Nagpaili ni Marituyang itagsapa, san aya? Wan kagawad. Nang ituludam kan kwa na ngay? Sana sakti nang itulod kan kwa na. Apay ka day? Ay, adda nga min madmadlaw ko kang kwa na kwarog. Aw, anya day ta madmadlaw mau. Kasla adda kasinsin narak na. Ha? Kasanumot anay bagayo ti kasta? Nadlaw ko nga min a cellphone na kanayon dararamidan na. Saan laday ta? Ado ti kwarta na kan kanayon ngagpailay. Saan mo't siguro ang maramid ni Natuyang ti kasta kinitata ba daw? Manyatam mo tayo ngay. Nakitam day jay, inteng. Ti anya dungaw. Nagadumat ti ibababa ni Kusip a karton iti paraangan da Marituyang. Anya ko matibibiyag mo. Amangad mo't no regalo ti lalaki ni Marituyang dagi jay. Ay agsardeng ka man. Di ka agsasaoy ti kasta no di mo napanagnagan. Ay, dakkel nga min tinagbaliwan ni Marituyang kahit. Ano nga min ti kwarta na ita? Sa dino nga raw ti pangalalaan na kadagi jay. Katawa mo't tinatalgad at trabaho na. Masapol aya maamuam. Saan man aday ta makibibiyang itibiyag ti sabali ata ti paglaingam. Usep, at daman damagag. Sa nabalay tawan pa'y mo't nakapila pa sa hiraw. Anya day jay. Sa dino tinang itulodam kininanatuyang itay. Ijay ilay. At da nakita makin na sinarak na. Awan mat. Nagsublimot la dagaws. May sa oras na la ijay ilay. Siyak mo't la tinagluganan na itay. Ado pa'y nga rin ti kargana. Iso na rigatan kami ijay sangat. Nakalsada. Ando ti kargana ko nam? Nabambanugak. Nagado akartaon. Nakita mo ka dahin no anya tilinaon dagiti kartaon? Saan, Chip? Naibaga ngamin ni kagawad ko anang kanyak. Nga mga no adda kasinsinnarak ni Natuyang ijay ilay. Nga iso ti mangmangted iti adu akwartana. Saan mo't siguro akasta ni Natuyang, Chip? Gumatangak man, Marikwanang. Anyat nga tangam ngay, Marituyang.
Andala akong abangaws, maray. Ang dapay, Mike. May saman nga rod akilang. Cash lang, Wen, bayadak. Saan ko nga utangan? Kaslado ti kwarta mita, maray. Ay katuna. Diskarte lang ti kasapulan, marikwanang. May gimatang ni Marituyang iti bangos itay. Buo asang aribo ti kwarta na maray. Na, pangalalaan na ngay iti kwarta na. Ni Marituyang ti sumbungad maray. Ungag paisaw. Sa dino nga tamanan ti papananda. Hello, mga kumaray. Apay nga da ka, Marituyang. Kaya't kumat ati makiin-inistorya ka na kayaw. Natanawak ngamin nga adda ni Maribanang dito'y tersina, Marikwanang. Sa dino ay ati papanam. Awan ti papanak ita, maray. Nadamag ko lang mutkit di, Mabitla ang tamang irwara kiti pagtugawa, Marituyang. Anya ti kayat yu amerindaan, Marikwanang kan Maribanang. Ay, maray. Saanan, maray? Nalaki day, nagpili kayo. Siya ti makamungag bayad. No diyo kayat tagpilay, siya nga rudan. Nasaysaya at pa'y, Marituyang. Nakababain ngamin, no agpalibre kami pa'y kan ka. Ay na, anya kumangay ti pagbainan niyo. Kat agkukumari tayo nga raw. Malang raw, Marikwanang, mangirwar kay ti soup drinks. Kan tinapay apagsasangwan tayo. Mabitla nga raw. Anya soup drink nga ti kaya mau. Uray anya ditan, maray. Tinapatag kat adda pagsasangwan tayo nga agkukumaray. Apay nga'y kukumaray. Di yung matkinot iti soft drinks kan tinapay nga inlibre ka na kayaw. Saan kami pa amabisin, maray? Ay, sana bale, Marituyang. Meriendaan mintulangan, inton madamdama. Sige nga raw, agawid akaon. Ibusin yun to dahi ta inlibre ka na kayo, Ay, word, maray. Sigurado ama ibus mi day ta inton madamdama. Wana, da kami pa itikunam. Sigay, inton maminsan manan. Urayawid munta tinapay aginatang ni Marituyang, Maribanang. Saan, maray? Jak kayat nga yawid day ta. Apay ngay? Ay, jak kayat ay awid day ta. Taamangan no dakas tinagtaudang ti kwarta nga inggatang na itinayta. Ay, kastamat lang ti pampanunutag, maray. Kahit, anya ngay nga raw. Ibasura taday ta ginatang na, maray. Ay, kakapilitan awam mo sa bali amangan. Ay, anaam nga raw dagita at tinapay. Ta idiretsyong iti basuraan. Ay, jak aginumot iti soft drinks. Kan mangan iti tinapay nagtao iti dakos nga aramid. Oray syakmat, Di oray sa anak amang mangan iti tinapay. Aday ta, naibasura kon ti tinapay kan soft drink ngayon libre ni Marituyang, maray. Anya ti ko na, Marikwanang. Marituyang? Jak namnamaen akas tao ti mangag ko. Umay ko kumaalaan ti payong ko analipatak. Ay, agpalawag ako. Ay, saanan. Diyak kayat amangag ti uray anya apalawag yu adwa. Plastic kayo ako kumaray. Ay, pasensya kan, Marituyang. Ngam, di mi ngamin kayat ti mangan iti makan nagtaod iti dakas. Anyat kayat yu asawan. Ay, amumi nga may nati lalakim. Timangmang iti kwarta kan kamare. Lalakay? Wen, ti lalaki akanayon mo akachacat kan kasinsin narak ijay ilay. Ay kukumaray. Tapni bagak kada kayaw, awan lalakay. Apay nga raw, kanayon ti panagsilpon mo. Kanayon ka pa'y ngagpailay, kan ado ti kwartam.
Anya ti kaya tasawan dagi jay. Na, sa nagaputa cellphone akanayon tigam ko kat adan lalakay. No kanayon man a cellphone tigam ka. Dayjay kat gapo tag online selling ak. No man ta makita dak nga agpailay. Mapanak mangi-drop ken ag-pick up iti orders. Awan ti kasinsin narak ko jay ilay. Kentap ni bagak kadakayaw. Saan ang nagtaod iti dakas nga aramay dagiti kwarta? Intinday! Maribanang, kasanungay. Kaguran na tan ni Marituyang. Ay, basol tamot lang, no apay, marikwanang. Ay, anya nga'y taramidan ta? Ay, jak amaw. Ang panagkunak. Ay, agkid daw tamanin iti pamakawan ani Marituyang. Ay, dakas dagiti na isawsawang ta. Maipapankan kwa na. No saan na ta mapakawan ngay? Ay, aramidan ta ti amin tapno mapakawan na ta. Wala kayo, Auntie Banang. Kagawad ko nang nangagputi saritaan nyo adwan. Pangaasim akwarog. Di mo idandanon kan ni uncle mo no anyaman tinangagmaw. Sana nasayati inaramid yung kininana tuyang. Pagsususpitsaan niyaw, ngamsaan mo't gayam apod no dagiti atap yaw. Day tangarod ti bidut may kuharaw. Anya pa'y latururayin yung arod ngay. Ing kayon iti balay danana tuyang. Tayong kayakid daw iti pamakawan kan kwa na. Anyater aramiden nyo ditoy. Dakayaw, kwanang kan banang. Kaya't mitagkid daw iti pamakawan mo, Marituyang. Ay, pasensya kan ano pinagpanunutan da ka iti dakas, Maray. Nagsakit tinakam kaw iti naramid yo kanyak. Jak impagaraw ama aramid yo tikas jay kanyak. Kaputag kukumari tayaw. Ay, pakawanan na kami mutan, Marituyang. Ikarimi, saanan maulit? Lading itag, Maray. Ngamjak pa'y lama itad ti pamakawan ko kada kayaw. Marituya. Ay, di nakarakupan marikwanang. Ala, pumanaw kayo adwa. Jak kayat amakita ti panagro-ro payaw. Saan kami ngagsardeng? Aging ga mapakawan na kami, Mare. Wen, Marituyang. Aramidan miti amin. Tapno agsubli tinasaya at alinangan tayo nga agkukumare. Hustam! Pumanaw kayaw! Panaw! Ay nanabanang kan nanakwanang. Liklikan nyo ti mading aramid yo. Anusan nyo ket ding ay-aywan ni nanatoyang ako Mario. Tapno agsubli tinasaya at apanagkakadwayo. Ala sige! Ditong tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.